Noneho rero mu Rwanda ese koko baramutse bagariye amahadi byagenda gute? Amahadi murabizi yabagamo munsi ya 2018 abantu bakoresheje YouTube channel munsi ya 2018 bari barakize bro, bakuyemo amafaranga amwe ateye ubwoba. None igihe kigeze rero mu Rwanda baba bakuyeho amahadi. Mu Rwanda gukuraho amahadi byagenze gute kugira ngo mu Rwanda bakureho amahadi? No kubera ko mu Rwanda YouTube yararebye ibona mu Rwanda nta channel nimwe yakorera. Kubera iki? Ndafungura channel ndikora TV show. Channel yanjye baruye ko location nayifungurijemo ari muri Tanzania. Nawe wenda ufite channel yawe abantu benshi ariko murabizi ko badapfa gushyiramo location yo mu Rwanda. No YouTube igiye kugenda ireba abantu, nawe urabizi ugiye kwamamaza ureba ahantu hari inyungu. Ese ahantu hari abantu benshi kavuga ngo aha niba hari abantu benshi reka nshyiremo ibiceri kugira ngo nzabashe kugaruza amafaranga natakaje ndi kwamamaza. Niba YouTube irebye ikagibona amacano yose mu Rwanda nta bantu bafunguje amacano, ukagibona channel zifunguje muri Amerika, zifunguje Isimbi TV nibaruye mu Rwanda, MI Empire nibaruye mu Rwanda, Yago TV show nibaruye mu Rwanda, base buri koko bande bose uzi nibabaruye mu Rwanda. Nawe uzagenda ubireba muri description bose nta numwe channel ye ibibaruye mu Rwanda. None ni gute YouTube yavuga ngo ese mu Rwanda turabaha amahadi? Nta channel nimwe ihari, na channel zihari zikibaruye mu Rwanda ni abantu bataramenya guhindura muri description ya editing avuga ngo channel nayifungurije muri Amerika, nayifungurije anagiye atandukanye. Niba YouTube ikora check ikabona wenda nka channel yo mu Rwanda ifite abasubscribe benshi batarinze 100, kuko umuntu wese amaze kumenyera ibintu bya YouTube channel ashyiraho location yo mu kindi gihugu kugira ngo azajye abona amafaranga mu buryo bworoshye, ibintu byinshi nyine bigiye bitandukanye kugira ngo channel izabe monetize mu buryo bworoshye. Murabizi cyane ntabwo ari ibintu nza kwirirwa nindaho. Niyo mpamvu rero mu Rwanda kubona n'amahadi bizatugora cyane. Keretse nk'aba YouTubers bose baramutse bongeye bakavuga ngo reka noneho wenda Isimbi TV, MI Empire ndaza kugenda nkoresha amacano afite izina riremereye kandi bafite ahantu baba baramaze kugera nyine hafatika, ba Rock Entertainment bavuga ngo reka noneho location twayerekanaga ko turi muri Amerika cyangwa turi mu bindi bihugu za Canada hehe, reka tuyagarure mu Rwanda. Ku buryo noneho YouTube izagire bikavuga ngo uzi ko burya mu Rwanda hari amacano akurikirwa bigezanga.